I pozdrav ljudi! U Dragon Ballu Super izašla je epizoda 123 i mogu reći da je bila super. Danas ćemo raditi mišljenje o epizodi. Uglavnom što se dogodilo. Vidjeli smo borbe Frize i Dispa, Topa, 17 i Gohana i Gokua i Žirena. Sad, Gohan je skoro izbacio Topa sa arene uz Kamehameha, ali to nije uspjelo. A glavna stvar koja se dogodila je to da je Jiren skoro bio izbačen iz arene. Ali naravno, da se to dogodilo, turnir više ne bi imao smisla, jer bi Goku i Vegeta bez problema pobijedili Topa i Dispa. Tako da to se naravno nije dogodilo. Jiren se vratio iz arene i mislim da je to onda bio njegov da je iskoristio punu snagu. Dobro, to možda i nije bila puna snaga. Ali uglavnom epizoda je bila super. Sad, moje mišljenje o epizodi je 10 od 10. Jer je epizoda bila baš zakon. I mislim da će 124. epizoda biti još bolja. Jer smo na kraju epizode vidjeli kako su se borili, kako su Goku i Vegeta aktirali svoje moći. I mislim da to znači da će iduća epizoda biti jedna dobra epizoda. Po meni ovo je najbolja epizoda iz Dragon Ball Supera. Ako vam se svidio video, ostavite like i subscribe se na kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!